Oke, selamat pagi good morning dari tongkonan Mapai di Kecamatan Tanjung Lipo, Kabupaten Toraja Utara. Hari ini memasuki hari pemakaman almarhum Bapak Peter Dalung atau Bapak Rama di tongkonan Tumbang, Tanjung Lipo, Toraja Utara. Saat ini akan dilaksanakan pemotongan kerbau. Oh, tapi sangkin. Sembayar kata dulu. Nala mula te patul lah pokok tak siapa na apa di patape masih mataran. Di pelaku salah satu majelis yang bersambayan yang kidola taman paten ke Tisara Oke, mantap. Oh, kakak punya mama sah. Dia kidola bersambayan nanti. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Kita berdoa dulu, guys. Iya, tapi anak kota matuangku siya kita solanasan. Tasi umpu-umpuang dolo, tamane bengkar siya bintu na katuan siya rencana. Alam nalo yate, tadi umpuko itu Pak Kaburusan dako ke pangilo na puang. Dalam bengkaran ki dolo te bengkaran nala dipakai di sitetena Mak Kaburu. Tama samayang. Melambi halo yate puang. Mitaru to agang ki siya katuan ki solanasan. Melambikan susah siapa adi puang solanasan. Parang taagi ka aturan no te kanina to na siapa po para nang matoto ko bipong. Mintu na rencana siya, mintu na pengkarangan. Kamu asa mo po siya te mintu na tepong. Ay si tete na po nga lamengkarang kan ni lamang tinggoroterong si tete na te Pak Kaburusan dako opong. Ano ko ang puang ipasakikan solanasang rin para kang kulang putaruno kan lamintu na sa rakyate. Kipasabayang mati olong po mintu rapu kiri kanan. Tumamali larang potong ko Mak Kaburu dako. Marano kong buhay pasake rondong isolanasan. Denupa po na rampo salama. Di para uparupunin de di potomatuan na siya si Luki. Ambe mamasalan suruga yang di patu pasamayang kipakendek mati olomi. Dolo na to po ang pa di pagari di kato sa laking perkente masambayang. Mati talanak kabromi po Yesu kirampo masambayang ako sumanga mati kalayin po. Amin. Amin. Nah, mati patitir mana itu udah di rumah sana kok Pak. Nah, tunggu dulu teh. Sabar dulu Pak Sapri. Sini. Dan bisa tuh nama foto gitu. Oh, ini. Mana almarhum? Sana almarhum ini. Aduh, ya. Oh. Alam itu kisarati. Demai. Yang talurat aku to. Para nang ratu di nasangan di buana na. Ya, kita pangali 10 sabu. Weh, 500. Ya, 1000 tadi baru. Utang itu ya.
Tabe, umbar ka na pa, tidorong mo. Ya, oleh sa kiri, mami kita main cuy ta la na pa kene to bene lo, tabe le. Mati sam te no lan. Pirairan. Alam mo kaya pa ito mangura? Lagi pasisiba ka nakalas sa kamay ito. Lagi iluino akayo pumaldi. Lagi kuy-kuy mo. Ayo. Tama mo ito mangura, may kukuy lang eh. Yalang kaya pa. Oh, Tilly, kukuy ni. Ema, bilo alang kaya pa, tukira ako niyo. Tangan lo saya. Ala-ala ni wala kami, may bola-bola itu na, malam mo, malam itu belum na. Ala ni wala kami, may sirang-sirang ni. Barakat itu mengurang dalam kampai. Dan lima itu jam apa? Menjual di Pekan sana ni ke di Pekan ni. Kung may masalah kita apa lami pa? O naman ko kunti.
Tangan lo nih. Kita sampai may buntipon na eh. Yo hindi lo po ko tu apa siya lang do ba namin parke. Ni padut ko japi jate patami kayo mangurapa. Yate kamu suluku te lama pahang kum solanasan. Nama dodo mallo. Omi tak na di tole-tole bang lama pahang kami solanasan kami. Ona kamu na sate anak kute sa suluku pati pilay. Pada kuyo tu tali namire dan aku tu di pertama. Lepas itu, dah kami itu tu kayu-kayu mana yang, dia yang sapi ni, dia teh. Oh cale, dia tu kayu lo polo ala ni jama mo kayu ali jomai. Dapat ki betul lo. Ada yang memang. Ali jomai. Kembal ke tu kayu dia tu. Dulu kau tokai barang tebak ada tobatan tak ada kurang puno. Dah tu manggis. Ale lami miuli taman apa? Yo ya to depan itu sudah. Di rampung tu nani masih roi. Alah minum itu. Depan berobat sudah. Oh alah minum mai. Yo. Mi datang nak kamu sulukin deh ke paran luki ko na sabar apa ko ni. Ko na itu na dipakai. Ya lang kinamit to anak. Lancar siya kaway tanta. Lancar. Wah, lancar mau na Indo guys. Iya. Iya. Jadi hari ini hari pemakaman, memasuki hari pemakaman almarhum Bapak Peter Dalung atau Bapak Rama di Songkonan Tumbang, Alung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Informasi bahwa ibadah pemakaman akan dilaksanakan nanti pada jam 11. Nah, betul di parahnya ya, komentar.
Oke, pagi, good morning. Wala talaga ni Omar po na ito rin to. Sipur sube ko mate bos ko eh. Lan ali perere para. Pare-pare kita ulan. Oh tapa we na perkuin eh. Mana ba tira kaya? Dah, penapun itu ya duka kila. Iya to da. Betul ang lalangan. Oh. Ke duka kila tapu minakande tata mataku niya ke. Mana na salmo. Budo ya lo pasa. Oke, bye. Jangan Win. Sampai di situ. Dari itu sampai. Ambil. Kita persiapan untuk konsumsi makan siang dulu, guys. Jadi ini kita akan masak daging kerbau pakai dandang atau drum. Ini kah dandang ini kah atau drum ini? Kalau saya lihat ini dandang ini atau drum. Oh, jadi 1 ekor kerbau akan dimasak untuk konsumsi makan siang. Sudah sementara dikelola. Rere bang siamom. Rere mana sunna le? Saya papalan. Ah, di putu dawilan. Woi, lero ko jo. Mari piguli terong le. Lero pa jo. Mantap. Lata masyar kita kemisa terong na dadut. Tama. Tama le. Cara na merah kelor. Cara na merah kilole le. Oke, bye. Jadi lemah-longo begitu tema guys. Lo kanina ka jo da na paper rocky. Madumbay. Kanina na paper rocky dito. Paper rocky. Yo, mahal itu juga kena paper rocky. Ale ba? Udah ka pero live ko ka. Nice. Para mo ka peso. Mal na satu yung info. Bandar itu biasa lambang pisau na. Ini. Bandar itu lambang pisau na biasa aja teh. Bandar biasa itu lambang pisau na. Oh iya lah. Grup Pak Kapirre. Ele. Umur kola Pak Kapirre lantai na tan lali dili. Oh.
Oh, sampah bari le. Yari tinde apa bisa yo kurang apa to atau ko blak ko cuma. To alang pakai to biar napin panan iso to kapupui lo mai. Yo sabak si di kumjona ko tu nama kambang kabesar ko cuma. Dam mulai settingan na. Maaf ya om. Iri itu kopi om. Editor. Iya. Di Balus om. Oh, Iya. mampir lalu air. Iya setengah jam deh Mei. Weh, super sibuk banget ya bos gue. Mantap. Oke baik. Sedang berlangsung perlandakan ini guys, atau malandak. Oh, kami keluar dalam pasti jalan sinar ke sini deh. Iya. Oh, paling kira kira tu sini sini. Iya tuh ada, itu balulang nah. Nah, jalan laju. Oke. Saya mau lebih benga ke balulang mana lebih benga le ambil. Bayan na manas yung umero ito lang. Oh iya. Bayan na tawa pa manas tayo bilang. Iya le. Oke mantap. Apalagi kita kami to sa mura ta, ano pa dokter ito balulang kami kande. Iya. Dan ito mararang na sila na. Ano to le? Kolesterol ya to le. Ya tu pala nak kami suruh nasang kami lain pamaran ni minum ale, dah pas kapoi. Nah, misal apa pilih gimana ni? Iya. Pasti yo cocok betul. Di pasti kira kita ada apa? Pasal dia mati apa? Di pasti para Ipas para peran na balulang itu sini le. Ya. Mantap memang. Luar Ana meron biasa. ko juti sinale. Mani pangaluilan diri so pajisin na. Yo, ya sa nagagay na ko rin pajisin na. Yo, Iya. kinasuko ya. Aduh. Kalau main sama lagi punya, dinanin parkir aku tahu mata ada cuma. Banyak. Tabungan. Kami baru di kasih tabungan di parkir sana kok. Dari bawah situ lawi. Sa bata na batiro tumatan terpulo mata kaya buday dito. Masih bareng kita. Tadi sa menam ko pin. Ah, ko dia barang sang. Ah. Lo na po ya.
Lama sih, kenal lagi di sana. Ya. Bayi bisa itu rasa na naman lagi. Tinumami tato. Pako biasa na dito kami. Nakataruh hati mo. Nakataruh ako mo. Pasikan na ka na bangi. Jawa dira deh kita kok. Jawa ko nakuha ka lang ko. Lagi ang elit dito magkabi. Yo. Alam ito. Alam na lo. To magkabi ito mereka nakuha. Ya, ano, natan. Saya coba tuh banyak TV ini, kalau nakuha mo nakuha ini, kalau ano mo tuh na. Hari kita bisa. Ini kumal dito na katong tanan ni kon to. Pang TV ka naman isa dia ada di siya. Na pila dia cuma ni. Yo, si Pakar mo. Ano ka na dia ko ni ko. Hele, ganito numi. Ganito numi reka. Apa to? Dubai. Santo. Dito ba ilan numi? Tingkan ni Jo, tingkan ni. Nalaga to speaker. Pada kano kata yon ano na tali pa silang ano. Pada ni kala ko papi ni patanewi. Suram ta sangite. Di pasulat te dong.
Oh, cale, palilin ako to video mo. Na kung karantina na rin, na mo rin. Na, pito maalakalang ko muna. O na pala. Natakalong iwan kita sa balay peso natin ulit. Tama patuto ni na tunong kita mangura. Nako pa to. Latasangan mo Hindi na bete. Pwede na itanan ni tumbang. Umpatu tobalu. Kutole pa. Pwede na itanan ni tumbang. Umpatu tobalu. Si pakada komite ni tu ni tapesoni teno ulan na kirada kira ko Tobo kami pia. Weh pia, tobo kami. Tare itu deh, si pakada kontrol mana patapai masih matar. Orang betama ni dia pala ni luar betul no. Ya rila ko. Ya. Oh rila ko ya. Oh. Ya, kalau nanu rekan seluku nih karena jo si Pak kadang mau kami itu kami kelurahan tu pajakan besar atau sahabat betul. Ya, Kamu tahu kami? ya kan bulan te kutiro kami te silu bulan. Oh, tapi ikut nama ni karena bela tanggakan tu cerami kutiro. Tirade luki dan dia tuduh kok nyala si para bodoh nak kutiro komi butuh ngaku lebih pagila tu nama nu nak apa mau kena kamu ya tuduh kok batu masih mau ikut nire lagu nih gumbut nih tadi dibuka dengan kamu dia nama pasangnya tadi itu semuanya yang baik begini nak kami alih kami dapat tahu dukung tahu gitu ya aku mualah dia si para bodoh pernah cerami tak lu nami itu ya si para bodoh kota tadi kan detere dako tadi no pesang susinna sengana imen nalai mia letena. Jadi itu kamu siluku dari minta mapantantama misar ka kung tiro mati mungkin ditinggoro tabang alalay minta tabang mi pukare pagkatabi lang ko may kamu yung siluku yung may parang to may perhatikan nila ko to. Di mana ada selundupan kan? Di mana ada selundupan? Bilang om. Ya, kami baru ngomong kita mati sama latakan di Solana Senti. Iya. Siap.
Lah nyala ya, yang mulai pasti nana. Ada bodoh. Tabe, susi teh. Ya, pokoknya minti dulu. Lah nyala ya, yang lupa ada bodoh. Kayak pasti nanti seorang kasih lebar soal nasa. Nanti kamu tunggu kurang di mati dulu bapak patiro nih. Susi teh. Ya, tidak para teman-teman bilang ane lampun nako. Jadi itu pira tu silu kudu mangandak. Lan tu tanah besar ni de tumbang sola uturna. Sende tama kelurahan tadi misoro buat kita. Di Batosan ke di Talong Lipo. Dalari ni di Bengkok. Tadi di paling dalam mele silu yo. Yo tu tanah kita sesuai ni. Yo tanah anu. Yo kampai mina di irasan dako. Tadi. Yo kita belum benim be. Yo tolong. Yo tabe kita lesa mana? Baik, kalau bayar lalu tu itu betul sih kita selalu rasa kalau begitu. Kami kalau bicara kau tidak singki sembe tadi. Tabe kita sama mana? Bila bang mau kami ikuti rodako, mi aran ni di ni. Cuma sampah buat tang dukor kan ala tang dia si para bodoh. Yo. Baik, tabe kita lesa mana? Tentang na sesuatu kita anu. Dako mi bukar kami pira kami. Tabe le silu. Yo. Yo, nah singkiki mungkin kita betul tak? Yo, tapi beda kepada sama indianan. Yo, karena salah tu na irai pira kami ibu kari dah kok na lambang mungkin itu betul tak? Ya, susi tak sama nilai. Jamangku. Ya, artinya begini, apa bahasa terakhir? Susi teh takwaki teh betonta, odako penjalan komisi para bodoh, tako renanu bilang nama takut, mata menitakan na, sampai lebih ada kira kau teh, silu mereka. Ya. Jadi, ya, susi teh tabe. Sama dia mau di pokare kan jalan, biar atau kami nak menglandak le. Ada ya mi sirekin mi di bed ya. Susi mah itu tukang le. Ya, ada le sama dia. Ya betul ya, kami minum kopi. Ya, aku pamit jalan. Pataruh kita tu tadi, ale kita dalam mai. Ale kita ni tadi. Sebenarnya tadi jengkol kok tidak suka sekali. Pola-pola berarti kan di mobil aku ni yo. Yo. Ala ni lawa ko puat. Nah, ire joto. Yo tete sang pulungi sentama ibadah nambai tete sang kasira belen do. Nata panalan dorong. Oke, kita pemirsa kita akan lanjut nanti Taruhan ini kakangku. acara selanjutnya. Baik, kita ngopi-ngopi dulu. Kita akan kembali nanti untuk acara selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.